namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course I'm teta kha continue na mhaka ya Mr Post Big Fan, and then I'm teta tlhe zama ku twisisa kahle what actually happened, swi fike njhani la. Yeah, so previous mi nga ma hleketa a fike endla video la Mr Post Big Fan kha kombela ku rivaleriwa ka vanhu vo fana vo Benny Mayengani na tifan ta Benny Mayengani, Dr Joyce Rimani, vo Prince Rhangani, vo Manyangadzi, vo Mukateko Zalina, and others va tele vanhu va kona kha kombela ku rivaleriwa. If video la mi nga se yi vona ni ta vekela link ka top comment. Yeah, so on the same day, hi 10 April, hi fike hi vona Dr Joyce Rimani hi fika yi tsala a post here. It was not a surprise, to be honest. Hi fika yi tsala ku ya n'wi rivalela Solly Nukeri, xikomba xo n'wi katekisa. Dr Joyce Rimani masiku lama yina munhu swinene hambi nga ndli swona yo ku rivalela. So hi vona a fika a screenshot that post ya Dr Joyce Rimani, as you can see. Yale kwalano, even then tsaka ti komba ku tsaka because ka paragraph ya number 2 la loko hi hlala swi vona ku i fika tsala ku wa cancer ka Dr Joyce Rimani ku va n'wi nyikete second chance, a ni rhumiwangi hi munhu handle ka mbilu ya mina na ku lava ku rhula, leswi a nga fika tsala swona. Okay, yeah, from there se hi vona Mukateko Zalina wa Team Shirimani, mhelo wa ntlhanu wa majaha vo makati mhaka ta ti-celebrity mucini wa Dr Joyce Rimani lo. So hi fike hi vona fika tsala ku xikwembu xi teni ni va rivalela hinkwavo na vo psychology. A psychology xi nga n'wi rhongana. Ya a ku swilo swa mina swi ta pfuleka, leswi a nga vhika tsala swona. So hayi leswi a kha kombisa ku na yena wa n'wi rivalela Solly Nukeri. Yeah, and then from there fika tsala this post a ku hlekani ni lava ku khensa ni vuyelela eka Derek Msindo, swi vitera ku ri lesi ni mhaka yo switheketheke nyana, ku va kote ku ni hlanganisa na Dr Joyce Rimani na President Mayengani. Ni ri na nkhensa swinene leswi mi ni endleleke swona hi maseve wa mina. So munhu loyi a nga act as a middleman here i muyeselo ve ri Derek Msindo. Let's check his account. Let's check his account. Loko hi pfulela swona ku xikipa xana xi tsala ku BMQJ, so sure i big fan ya Benny Mayengani na yena. So hi yena a nga kota ku va a hlanganisa Solly Nukeri na Dr Joyce Rimani na Benny Mayengani. Okay, aku eka President Benny Mayengani na Dr Joyce Rimani ni khensele marito lawa mi nga ni byela wona, ni ta hanya hi wona kusukela today. So swi loko i veka phone call obviously na Dr Joyce Rimani na Benny Mayengani. Swa Dr Joyce Rimani a ni already a hi swi hlayini na ku yi n'wi rivalerini, so swa ku na Benny Mayengani se xi n'wi rivalerini i byeleteriweni sweswi a nga byeleteriwa swona. Ni ri na khensa ku va mi ni nyike nkarhi mi ni yingisela mi tlhela mi ni rivalela. Ni ta tiyisisa marito ya n'wina hi ku va ni hanya leswi faneleke hi masiku hinkwawo. Eka Magaza mina ni ri beef xitimela xi yima kwala, a ku nge he vi na siku xi nga ta famba. Ni ri khatsa leswi a nga fika kombisa swona ku kombisa ku yena swo ku se wa yima ka beef. Yeah, so as you can see fika vekela xifaniso la xa Benny Mayengani the president kwalano, and then a vekela muyisa lowun'wana loyi a act as a middleman, and then a tlhavekela that other post ya Dr Joyce Rimani. And then loko se hi hindza kwalano hi tlhe hi vona fika a posta another post hi yena nga fatsela ku ri Rixile Mashaka. Ni lava ku khensa ka Sono the producer, wun'wana wa vachayi va mapele lowu i chayeni ka album leya ya latest na Derek Msindo again i tlha khensa muyisa luyano ku va mi tlange xiave lexi today. Prince Rhangani Mapele accepted my apology, obviously a loko tsala accepted my apology leswi vula ku va n'wi rivalerini. Ni ri ka vona na khensa ku va va ni nyike second chance ka vutomi bya vona, na n'wina ti-fans ta tinkambe mi nga kota ku ni khomela. Ni ri na khensa swinene na n'wina mi byelaka Derek ku ri a fanele a nga ni hlanganisangi na vona. Ni ri na khensa swinene ka n'wina. So swa ku na vanhu lava kha va kombisa ku va byeleta muyisa luwa a nga mba xikipa xa BMQ ku a fika a nga actanga as a middleman. Xa nkoka a ku ri lava ni nga va onhela va ni rivalela ku ri mbilu ya mina yi kuma ku rhula. Ni ri khani mambo ka n'wina ni zonde mi ya mahlweni. I vula lava va nga ku vuleni ku Derek a fika a nga actanga as a middleman. Okay, a ku inkomu na khensa swinene. Yeah, so now the question ku hi fike njhani kahle la. Yeah, so loko hi tlhela ka post leyi a nga fika screenshot ya post ya Dr Joyce Rimani, as you can see there. Loko hi fika hi langutisa ka paragraph number 3 kwalani hi fika hi vona a fika tsala ku a ku na munhu a nga chavisela n'wana wa mina kumbe ku chavisa family ya mina. Ni choose ku va ni ri na peace na everyone, ni nga n'wi onhela leswi a nga fika tsala swona. So now la i loko kombiseni ku mhaka yo va n'wana wa yena
a n'wi tsalele poster leyi nga n'wi tsalele, there's nothing to do threats mani kuma yana or his family. So ni yi vona njhani mhaka leyi? Well mi swi ri swi n'wi dyini ku va n'wana wa yena a fika a n'wi sendela ximesejana lexiya swi n'wi dyini swinene, swi komba swi n'wi vavini like swi n'wi dyini inside mani kuma yana, because hambi swilo leswi a kha swi endla xin'wana a swi wrong at times mi kuma ka kha rhoketela van'wana mani kuma yana. And there are some previous posts leti ni nga ti vona kha ti tsala misa lowu hi vo ti-2 ta April a hi fike hi vona a fika a tsala ku guys a ni kahle moyeni ni twa ku vava, nhloko ya pandza, miri wa hisa, ma swi vona ku mhaka leyi yi sukela this side, a kha kombisa ka moyeni wa yena a nga kahle like he's kahle, nhloko ya yile ku pandzeni, miri wa hisa. Hi then hi tlhe hi yindla laha a kha fika a tsala ku munhu a nga fa mi ri busy no enyongwa, a hi hinkwenu hi weekend hi va ka hi ri ku nweni, leswi nga fika kombisa swona. And then a tlhela tsala yin'wana post a fika kombisa ku the dead are gone, only the living feel the pain. Sometimes you can think taking your life is better. So swi loko a ri kutweni ka ku vava swinene emoyeni, like a nga ri kahle emoyeni at all. He was feeling guilty. So obviously ku na point laha swilo swi va ku sukele kona, swi kona swi nga endleka mani kumene, like hi mavonelo ya mina it's either ku na munhu loyi a nga n'wi byela marito yo karhi lama nga fika ma n'wi tlhava, or it's either va tlhave yena or va tlhava nsati wa yena or va tlhava n'wana wa yena. Swilo leswi guys ku hava ku a tsaletela swilo leswi just like that. So it's either vo chingela yena or va chingela nsati wa yena or va chingela n'wana wa yena, swi fika swi n'wi dya yena yena. Hi leswi nga endleka sweswo, even then swi fika swi nyanyisiwa hikuva n'wana wa yena a tlhela a fika a n'wi sendela message loyi a nga n'wi sendela wona tanihi sweswi mi nga swi vona laha, a kha kombisa ku yena n'wana wa yena a nge swi koti ku va a continue a vula Soligezana ku nukeri ku i ba yena, a kha a endla swilo leswi a nga ku swi endleni ka Facebook ma yi kuma yena. So this is how I see it. Yeah, so at the making of this video vanhu lava ni ku va hlaya hi vona ntsena va nga rivela Soligezana Nukeri, as far as I'm concerned lavan'wana ni siza ni vona va tsala nchumu ngopfu na tifeni ta Benny Mayengani ni za ni vona va tsala nchumu. So hi swo sweswo, loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. A nga phela loko mi ri vanhu mi fanele mi byelana ntiyiso mi tshika ku yengana. Munhu a byeriwi ku munghana loya wa ti tswale n'wana wo biha, loko a kwata a yini nge ta tswala n'wana wo biha. Leswi swo mi ta seketela na munghano, mara xo loko xi kula i ta xi vona black leyiwani kahle ngopfu, ntima wu se tshama wu saseka. That's why Yesu loko a kha a famba lomu a famba kona a nga pfumeli xi xa ntima, xi xa ntiminala xi fambelana na ku tikeriwa.